Sedapnya bunyi. Nak tahu Siman Jawa tu smash raket apa? Ini dia guys, raket Apex Fusion 3.0. Berat 4UG1, balancing even balance, stiffness medium flexible, grommet ada 76 lubang dan maximum tension boleh tarik sampai 35 pound. Ketebalan shaft 7.0mm, slim shaft dan ada teknologi 24 tan Japan Graphite. Frame sweet spot besar, jenis whip frame atau slim box frame dan ada teknologi 30 tan Japan Graphite. Setelah ditimbang performance swing weight kita dapat 86 kilo. So, gabungan semua ni, raket Apex Fusion 3.0 ni sesuai untuk all around player. Dan raket ni membantu menstabilkan setiap pukulan. Balance pun cun, swing lebih pantas, genggaman yang selesa dan of course smash letak. Kalau korang nak bunyi macam Manjawa Smash tu, pakai tali Protect XP66 Plus. Harga memang murah guys. Beli raket ni percuma 5 item. Stok dah masuk, beli terus!